Tugusuhuze rero ukunda gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Josataya TV, twizere ko umeze neza. Turaje rero kugira ngo tukugezeho update yo muri uyu mugoroba ndetse no muri iri joro. Ni update iraza kwibanda kuri update zigeze nko muri ebyiri, aho Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yasohoye itangazo avuga ko inzira zose ubu ngubu ari nyabagendwa. Tukabaza kuza kukurambura iri tangazo. Ni mu gihe kandi AFC M23 yahaye impamvu abakongomani zo kubajya inyuma. Ibi nabyo turaza kubikurambura kuko biri mu itangazo yasohoye mu kanya, aho M23 yabwiraga abakongomani ko babajya inyuma bagafatanya. Hanyuma kandi turaza kuvuga kuri iyi nkuru nayo ivuga ko abatuye mu mujyi wa Goma basabye MONUSCO, ingabo z'u Burundi n'iza SADC kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho inzira zimwe na zimwe zifunzwe, Abarundi na FDLR bari mu bice bya Kivu. Ubu ngubu M23 yamaze kubibohora Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ikaba yatangaje ko imihanda yose ubu ngubu yabaye nyabagendwa. Ni ukuvuga ko ubuhahirane hagati ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru byabaye nyabagendwa. Ni mu itangazo rero basohoye mu kanya gato gatambutse, aho bavuze ko imipaka cyangwa se inzira za Bukavu ndetse n'inzira zijya Igoma zafunguwe. Ubu ngubu zikaba ziri gukora amasaha 28 kuri 28. AFC M23 nayo ikaba mu kanya itangaje ko cyangwa se ikaba yahaye impamvu abakongomani zo kubajya inyuma, aho bikubiye mu itangazo ryayo yisohoye mu kanya. Ikaba yavuze ko mu by'ukuri isaba imitwe yose ya politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhuriza hamwe bakarwanya imiyoborere mibi irimo ruswa n'ibindi bibazo bibangamira abantu, ivangura n'ibindi bibangamira abaturage cyangwa se bikabangamira amahoro n'iterambere biri muri iki gihugu. Ikaba rero ihamagarira iyo miryango yose cyangwa se iyo mitwe yose ko yahuriza hamwe igahuza n'uyu mutwe ndetse bagafatanya kugira ngo barwanye imiyoborere mibi, ruswa, ivangura, itotezwa n'ibindi byagiye biranga iki gihugu mu myaka myinshi igiye itambutse. Mu itangazo rero rya Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike, yasabye abanyekongo bari mu mahanga gutaha bagafatanya kubaka igihugu cyabo. Rero M23 iratangaza ibi ngibi nyuma y'uko ubu ngubu iri kugenzura umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero nyuma yo gufata iyi mijyi, uyu muyobozi cyangwa se umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka akaba yasohoye itangazo mu kanya rihamagarira abakongomani bari mu bihugu bigiye bitandukanye ko baza bagafatanya kubaka iki gihugu bakakigeza ku iterambere rirambye. Ahamagara kandi n'imitwe yose ya politike iri muri Kongo kuba yahuriza hamwe bakarwanya imiyoborere mibi ndetse n'ibindi na ruswa n'ivangura byagiye biranga iki gihugu. Hanyuma kandi mu yindi update yacu nuko abaturage batuye mu mujyi wa Goma basabye MONUSCO, ingabo z'u Burundi na SADC kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatuye mu mujyi wa Goma babyukiye mu myigaragambyo mu gitondo cy'uyu munsi ku itariki 17 Gashyantare 2025 basaba ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO, iz'u Burundi n'iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo ko kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba baturage rero bavugaga ko ingabo ziri mu bigo bya MONUSCO zirimo iza Kongo zishobora kubahungabanyiriza umutekano, bityo ko zikwiye kukivamo zikishyikirizwa abarwanyi b'umutwe wa M23 hanyuma kugira ngo batekane. Abaturage bamwe na bamwe bajya bavuga ngo batangaza ibi ngibi bagira ati abasirikari ba FARDC bari mu bigo bya MONUSCO bashobora kuduhungabanyiriza umutekano. Turasaba rero ko izo ngabo ziva muri ibyo bigo bakamanika amaboko kugira ngo twumve dutekanye.
hanyuma abanyekongo bakomeje bavuga bati ikindi dusaba nuko ingabo za sadeke z'u Burundi n'iza MONUSCO zitaha iwabo, ikibazo cyacu tuzakikemurira nk'abanyekongo. Ibi ni ibyatangajwe n'abakongomani bari bari hara mu mujyi wa Goma, aho bari bari mu gisa nk'imyigaragambyo. Mu bundi butumwa bari bafite harimo abavuga ko Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo adashoboye kurinda umutekano wabo, bityo ko akwiye kuva ku butegetsi. Abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 bagenzuriye umujyi wa Goma kuva ku itariki 27 Mutarama uyu mwaka. Abo mu ihuriro ry'ingabo za Kongo bahungiye mu bigo bya MONUSCO kuva uwo munsi. Hanyuma abandi bamanika cyangwa se bamanuka muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kuri ubu ngubu naho bakaba bamaze kuhakurwa kuko n'umujyi wa Bukavu nawo wamaze kubohorwa na AFC M23. Hanyuma kandi M23 iherutse gutangaza ko hari ingabo za Kongo zemerewe gusohoka mu kigo cya MONUSCO hamwe n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bajya guhungabanya umutekano wa Goma. Muri bo hafashwemo 3. Ngira ngo ibi murabyibuka babitangaza ubwo bavuga ko hari abasohotse muri icyo kigo cya MONUSCO bakajya guteza umutekano muke mu baturage mu mujyi wa Goma. Hanyuma hafatwamo 3, hafatwamo 5, harimo 3 ba FARDC ndetse na 2 ba FDLR, harimo abafite amagrenade ndetse n'imbunda. Ngira ngo ibyo murabyibuka M23 ibitangaza. Hanyuma kandi mu yandi makuru ahari nuko nyuma y'ano matangazo hari ibyo umuvugizi wungirije wa M23 Dr Barinda Oscar hari ibyo atangaje. Reka nabyo tubigushyiremo tugushyiremo ayo majwi y'ibyo ajya atangaza nyuma y'ayo matangazo yose yasohotse, hanyuma ubashe kubikurikira ukomeze muzi neza ko kuva ku itariki y'ejo ku cyumweru tariki 16 z'ukwezi kwa kabiri Gashyantare nibwo twemeje kugira ngo tugarure umutekano mu mujyi wa Bukavu. Ingabo zacu za Alliance Fleuve Congo na M23 zirimo gukora kinyamwuga kugira ngo umutekano w'abantu bose n'imitungo yabo uboneke wuzuye mu mujyi wa Bukavu. Muzi neza ko za ngabo za leta FARDC hamwe n'abambari bazo ba Wazalendo aribo abaturage b'abasivile b'amabandi bahawe ibikoresho bya gisirikare. Muzi ko bafatanyije n'ingabo z'u Burundi nabo ari imbonerakure bambitse uniform nabo batize gisirikare. Abo bantu rero barakora amarorerwa, bishe abantu mu tujyi twose turi hagati ya Nyabibwe na Bukavu, ari Karehe hariya kuri territoire, ari Ikata, ari Kavumu, ari aho bita kuri Inera Mulungu, ari ahitwa Imiti, Imudaka, hose bagiye bica abantu babambura ibyabo. Noneho bageze mu mujyi wa Bukavu barawusahura bose, bica abaturage. Ejo rero byabaye ngombwa ko twiyemeza tukajyayo tukagarura umutekano n'amahoro ku bantu bose. Ubu turimo uzi ko twashyizeho ubutegetsi hano muri Kivu y'Amajyaruguru, no muri Kivu y'Amajyepfo buzajyaho, giye kujyaho yuko umutekano wabonetse nk'uko nari mbikubwiye. Nyuma yaho rero guhahirana no gufungura imipaka bizakorwa. Abandi bararengana n'ubuyobozi bubi bwa leta ya Tshisekedi Kinshasa, nibwo bwatanze intwaro ku bantu bose. Byabaye hano kuri Goma, murabizi uriya vice gouverneur wasigaye yungirije nyuma yo gupfa kwa Kirimwami yatanze intwaro ku baturage, arababwira ati mutegereze abasirikare ba M23 nibaza uzabice ngo Igoma izaba irimbi ry'abasirikare. Niyo mpamvu hapfuye n'abantu benshi kubera gusa izo ntwaro bari bafite bakazikoresha nabi, bakicana hagati yabo yuko batazi kuzikoresha. Niyo mpamvu rero habaye inkomere nyinshi, habaye n'abantu benshi babiguyemo. Urumva rero hariya i Bukavu rero bagiye muri kampi mu kigo cya gisirikare cyitwa Kansayo, basahura intwaro. Urubyiruko rwose rufata intwaro. Niyo mpamvu turimo tugenda tuzitoragura, ariko abaturage b'abandi sibo babi, n'ubuyobozi bubi bwa Tshisekedi tugomba kwirukana. Tukaba tunahamagarira abakongomani bose, abanyapolitike
abantu ba sosiyete sivile bose baze dufatanye twirukane buriya butegetsi bubi bwa Tshisekedi. gukomeza kutukugezaho n'izindi update ziri imbere. Hanyuma rero wowe utarakora subscribe, iki ni igihe cyawe cyo kugira ngo uyikore, dukomeze kugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Njye rero nari Mr. Joe, tuze gusubira mu yindi sango y'amakuru yacu ari imbere.